Assalamu alaikum kala ka wonti ɗon saɗi moɗon ko toɗi ene weltani yo muradu moƴƴuɓe ɗen jarni on haray ko teddugal e moɗon ene hewti ka meɗen dama nden fi hollugol on haray enen arde nena ɓe assalamu alaikum Wa alaikum salam wa hay fi rahmatullahi wa barakatuh. Jantu. awa naate haray ka meɗen daman ni voilà assalamu alaikum no hay fi golle ɗe Salamu alaikum. woɗɗade On jarama gol. Jantu. Alhamdulillah. enajja haray ko julirde men denni dama Oh. haray ko teddugal e moɗon Oh. koye ɗum ɗo foppari yani Mm. ɗum ɗo fof Mm. ari yani ɗo fof ɓe fuɗɗiti Okay. Oh. ɗo wawi senagol ndaro Oh. haray ko ɗo woni magasin on kamen haray ko ɗo woni gangu nangal d' accord imam on ko telen dow nade men naggi Oh. C'est bon. Oh, ko ɗum ɗo ɓe watti ka. ɗum ɗo ɓe watti ɗum ɗo e ɗum ɗo Mm. haray ko teddugal e moɗon Oh. mesdames messieurs comme vous le constatez miɗen ardi e nen hajja ka meɗen wonti e Bruxelles haray hande ɓe wontiri ka meɗen Mamum min inni yomin ardu e maɓɓe ka meɗen Dama fiyoɓe yu golleji jokkaji ɗi musidɓe wontini min fuɗɗino julirde enen ka batte suumay min landi ballal men julɓe Allah ɓen fof yo wallito en nen haggi en kamɓe tigui ɓe addi ɓe hokkori en simanji ko yowodiri kon haray fe nde ɗo julirde haray miɗen weltaniɓe ko fota wona seeɗa meɗen jarni julɓe Allah ɓen fou hande kadi miɗen weltani Allah ko tawata kon kañum hajji en tigui ɓe seniti ka meɗen ga ɓe yi golleji jokkaɗi ɗin ɓe sutti kadi haray honno lawol ngol wayi haray miɗen weltani Allah ɗon subhanahu wa taala on haɗa ko muradu moƴƴuru haray nen hajja golleji no jokkaka fota wona e seeɗa haray ko non woniri haɗa mi anda so wori ko hollon ɗo e muko baɓen haray senade enen e maɓɓe wona ko tinduɗe Haray ɗo eɗen wiya bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haray min salmini on julɓe tedduɓe neniraɓe arira yeeso haray yo Allahu on yoɓu on yoɓa zuriyaji ɗin haray en weltanike kadi o équipe dartiɗo ɗo ɓay min hande mi ari ga kono min tigui mi andali hay no woɗɗiri ni joni min tigui oti no ɗum annori ha hewti ɗo ko honno lawol ngol wa'iri mi toriki Allah yo Allah moƴƴi golle ɗen kala fayereji ko woni e nder mum yo Allah yafano en moƴƴinana en haray jama participe ɓen ha hewti ɗo fo haray yo Allah jaɓu moƴƴereji wona ɗin waɗede ɓen andi ɗum ɗo waɗanoma jimmal ngal yani kono fahin haray do jama yo andu baraji ɗin no continue e ɗeɗo golle waɗugol ɗeɗo golle no baraji ɗin haray no ɗuuɗi e mum yo Allah on okku en ɗin baraji waɗugol ɗiɗo golleji mi torki Allah tawa fo mum ko fi sabu Allah waɗirɗen kala kadi palje ko ni mum yo Allah yafano en yo Allah lan ɗon okku en jawdi laaɓundi dagindi ko finance en ɓantugol diina islam kan en torki Allah wondude julɓe ɓen fof ara en weltanike Mariam e équipe on fof dartiɓɓen sayiji ɗi fof ɗi golleji ɗo no yarira yeeso yo Allah on yoɓirɓe ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray kadi en weltanike maçon ɓe ɓen kala wonɓe accitude hajuji mum waɗa ɗeɗo golle en torki Allah yo Allah taw joddi ndin ko kanko Allah subhanahu wa taala on woni ko yoɓata en ya rabbi hono woniri nen jaami humɓodirno e maître maçon joni mbi holli wonde ɓe heeɓi fatunde haray ɓe yaari ka meɗen Mamum donc haray senoɗen ga kadi on va voir ensemble ce qui reste e najja haray o kañum jurde nen o yi ka haray no laaɓa ha moodi yo Allah hokku baraji ɗin waɗa joddiri tawa ko aljanna amin hanki men adduno toon goto siman komo Fred Taylor Angleterre addani men o hendino simanji ɗin ko saku jelendi ɗo saku nogay ka birki jeɗen haray ko reetu ñeddi joni noon haray birki o no mankani en ɗo jel fiye lannu jami o nde yande o holnomen ko 2000 brique manki ha puste en ɓettita hewron 2000 ɗon ok kañum e wurgo on in kono ɓe dama ɓen ha joni wallade ɓen omoen fi wurgoji ni c'est qu'il faut comprendre kamɓe tigui ɓe holli wondema ka meɗen ga no woodi jesaɓe katkari kamɓe kadi ɓe wano waltoraden ɗum ɗon ala c'est très important parce que reste clair piiji ɗin ndi weela fi
Pigidin di wela fi ko wallindir pigidin haray do pigidin c'est pas facile donc ara musibe no yirdon do ni haray birki yede lanni ga o yi hande ɗum ɗo ko seno tay ko ɓe golla tun hande ɗo dare jam yo no labirano hiɗen tori yalla yo Allah newnangel wawen lantare julde men jam moƴƴere ko andintingol musidɓe haray nde julde ka meɗen daman ko julɓe Allah ɓe woni wallitorde men ko fi Allah woti annabijo mi filto kadi laamu ngu ala wallitare men ɓe daman kadi ko fi Allah addi men ka maɓɓe so isi ɓe gari ka fulasoji ga hayɓe okkori men piiwuyo men yo o men inna no men ala yoɓoɗo ko fiyota ɓe innu haray ɓe jonde men goɗɗum fiyo wonu coggu jamais ko fi Allah woti annabijo mi woni waɗi ko mi woni wadde kon fop haray ɓeɗo ko partenaire ɓe amen iwruɓe ka meɗen Bruxelles wontiri ka meɗen ɓe tambiti en golle giɗi mouradu moƴƴuru ko wasande ɓen inninen hajja ɓe seeno arden daman non seulement ɓe humpito golle fewdiɗɗen ga ɓe yiya haray manquement ji ɗin ga ɓe yiya golleji jokkaɗi ɗin haray no wondani men haqiqa ko fota wona e seeɗa ɓeɗe welti julɓe Allah ɓen fof nenaja joni haray en waway falade si tawi woni makko baɓe fof ɓaɗi heɗo wawen tindude e maɓɓe nani en tout cas mesdames messieurs meɗen weltani yo meɗen jarni o meɗen tori yo ballal kadi o yi jaare manque il nous faut 2 tonnes de ɗe manque ɗo tonne nayi ciment e 2000 briques chargement ɗiɗi jaare e chargement goto koccu haray ko ɗum ɗon komin tori on fi e waw haray kippugol fi jimmal ngal fi julide men kameɗen dama musidɓe suivez vous avez vu hein ça évolue très bien et nous sommes vraiment fiers avec. Merci à tout le monde pour cette mosquée de Dieu à Daman. Merci à tous ce que vous faites pour nous. Pour l'instant on va marquer la pause et puis on va vous revenir.